Képviselő úrnak adok szót. Hvala za besedo, spoštovana predsedujoča. Investicijski plan, ki ga je napovedal predsednik komisije gospod Juncker, ukrepi Evropske centralne banke, pozitivna gospodarska klima, tudi zaradi nizke cene nafte, so okoliščine, ki nam gredo na roke. Vsi se zavedamo, da imamo še vedno probleme v okviru Evrope, evropskih gospodarstev, uravnoteženost proračunov je marsikje še problem v državah, potrebne so reforme javne uprave, pokojninske reforme, delovnopravne zakonodaje, marsikje je treba spremeniti izobraževalni sistem. Gospodarske rasti v tem trenutku enostavno ne smemo uporabiti samo zato, da bi na osnovi te gospodarske rasti iz rok v usta, kakor rečemo v Sloveniji, prenesli to v porabo, ampak moramo dejansko dobro reformirati države. In še en nasvet. Ne iščimo probleme zunaj meja držav, največ problemov moramo rešiti v državah članicah samih. Κύριε Επίτροπε, η ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να υπάρξει αν δεν εγκαταλειφθεί η πολιτική της λιτότητας. Εάν δεν ρυθμιστεί το ζήτημα του χρέους με διαγραφή του επονίδιστου χρέους. Σε σχέση με την Ελλάδα θα ήθελα να σημειώσω